Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. In this episode, we continue our journey through Te Kirimatarau Mīharo or Oz. In the last chapter, Toratī and Tautau arrived in the strange and colourful land of Oz, where they met the tauwhena and learned that the only one who might be able to help Toratī return home is Te Kirimatarau Mīharo, who lives in Te Tāone Kānapanapa. So now, with only a pair of magical shoes and the hope of finding Te Oz Mīharo, Toratī begins her journey along the yellow brick road. In this chapter, she meets someone new, someone who's been standing in the same place for a very long time. Here is Te Upoko tuatoru o Te Kirimatarau Mīharo Oz. Te Kirimatarau Mīharo o Oz, Upoko tuatoru. Tā Toratī whakaora i te korauwehi. I tā Toratī noho me tōna kotahi, ka hia kai haere ia. Nā reira ka haere ia ki te kāpata, ka tapahia ai he parāwa māna, ka pania ai ki te pata. He wāhi tare ka whāngai atu ki a tautau. Ā ka tīkina iho tētahi pākete i te pae. Ka heri atu ai ki te puna. Ka whakakingia ai ki te wai miru mā. Ka o atu a tautau ki ngā rākau e au ai ki ngā manu e taurā. Ka toro atu a Toratī kia tīkina ia. Ā ka kite i ngā huareka e iri mai ana i ngā peka. Nā whai anō ka kohia, me te pai hoki o ena hei puru raurau mo tāna parakuhi. Ka tahi ia ka hoki ki te whare. Ā i muri i te mākona o rāuatahi ko tautau i te wai mā tau mā, ka takatū ia ki te haere ki te Tāone Kānapanapa. Ko tahi anake tō Toratī kaka, engari ko te pai, kua mā tēnā. Ā, e ri mai nā i tētahi tia i te taha o tōna moenga. E weru miro te hanga. Me ngā tapawhā mā ki korangi anō hoki. Me te aha anō, aha ko te paku hātea o te kikorangi i ngā tini horoinga. He ātāhua tonu te kaka nei. Ka āta horoia e te kōtiro tōna tinana, ka kahuri ai ki te weru mā. Ka herea tōna pōtai maru rā māwhero i tōna upoko. Ka tīkina atu e ia tētahi pākete iti. Ka whāwhia ki te parāwa no te kāpata. Ka uhia ai ki tētahi uhinga mā. Ka tahi ia ka tiro whakararo ki ona waiwai. Ka kite i te karukaru me te tawhito hoki o ona hū. E kore rawa he pai ena i tētahi haerenga roa tautau. Tāna kōrero. Ā, ka tiro ake a tautau ki tōna kanohi me ona karupango iti. Ka takawheta i tōna wairo e whakaaturia ai tōna mōhiotanga ki tāna e mea nei. I taua wā tonu, i te tēpu ka kita e Toratī ngā hūhiriwa e takoto mai nā, i tōna wā no te hine matarau o te rāwhiti. Ka ora nei ia hau, hei tāna ki a tautau. Ka paruhi katoa mo te hikoinga roa, tā te mea e kore e karukaru. Ka unuhia e ia o nā hū kirikau. Ka whakamātauria ngā mea hiriwa, me te pai hoki o te o. Anō nei, i hanga mō nā ake. Me ake ka hāpaitia e ia te pākete. Hara mai tautau, hei tāna. Ko haere tonu tāua ki te Tāone Kānapanapa. Ka uia te Oz Mīharo ki te hokinga anō ki kānahi. Ka tūtakina e ia te tatau. Ka raka ai, ka ātaraua atu ai te ki te pūkoro o tōna kaka. Nā reira, ia tautau e toti ana i muri iaia, ka tīmata i tōna haerenga. Tērā ētahi huarahi e tatana, e oti ki hai roa ka kita e ia, te mea i parangia ai ki ngā pereki kōwhai. Mea kauake, kua tere tāna hikoi atu ki te Tāone Kānapanapa, me ona hūhiriwa e ngaihe pai nei i te mārotanga o te huarahi kōwhai. Ka kaha te whitinga o te rā, ka rōreka te tangia ngā manu, me te aha, ki hai a Toratī i tino rongo i te kanokano pēnei pēr i tāu e whakapai nei, ka rangona e te kōhine paku, kua hutia ake i ona anō whenua, kua makaia hoki ki te ururuatanga o tētahi ao poka kē.
Tōna hia kite I te taia o ngā whenua I tāna ripoi haere. He taia patau I ngā taha o te huarahi I kikorangi te peita, a I tua ke atu I hena, he pātiti e mato ana I te witi me ngā hua whenua. Āna, I te ahua nei, he kai pāmu rawe ngā tauwhena, he rahi no ngā tupu nā. Te rae tahi whare ka kitea e ia, a ka puta mai ngā tāngata kia titiro ki aia, kia tuohu hoki I tāna hipanga atu. E mōhio nei no te katoa kei aia te mana e whakahotu ai I te hine matarau kino, e we te kina ai rātou I te taurekareka-tanga. He rere kē te āhua o ngā whare o ngā tauwhena. Arā, he porohita te hanga, he tuanui kōpuku tō tēnā. Katoa I peita tia ki te kikorangi, tā te mea I ēnei whenua o te rāwhiti, ko te kikorangi te tino tae. Pō ana te rā, I te ngenge haere o Toratī nā te roa o tana hikoi, ka huri ona whakaaro ki te wāhi e moe a ia. A, ka tai atu ki tētahi whare I nui ke atu I e rā no. I te pātiti kākāriki o mua, te tini tāne wahine anō hoki e kanikani ana. E rima ngā pūkenga tioro e kānei te whakatangi. Ka mutu I puku kata I waiata hoki ngā tāngata, a I hora katoa ngā tēpu nui e tatana I te mahia ngā hua rākau reka, ngā nati, ngā tākai, ngā keke, me ngā tini horotai anō. Ka mihia a Toratī e te hunga, ka rāhiritia ai ia kia kaitahi, kia whakapaungia tahi tia hoki te pō. Nā, koia tēnei te kāinga o tētahi o ngā tauwhena tino whairawa o tēnei whenua. Me te aha anō, kua hui mai ona hoa e whakanuia ai tō rātau e te kanga I te taurekareka-tanga a te hine matarau kino. Ka nui te kai a Toratī I tāna hapa, ka mutu I manakitia ia e te tauwhena whairawa. Ko poku tōna ingoa. Kātahi ia ka noho ki tētahi tūruroa, mā takitakina ai ngā tāngata e kanikani ana. I tā poku kitenga I ona huhiriwa, ka ki ia, kaore e kore he Kirimatarau Mīharo koe. He aha ai, tā te kōtiro iui ai. Tā te mea, e maune ia koe ngā huhiriwa. A, kua he mō hoki te hine matarau kino ia koe. Ka mutu, he mā I tō hāte, me te aha e maune I ngā Kirimatarau me ngā hine matarau anake, ngā kākahu mā. He tukutuku mā me te kikorangi tō taku kaka, tā Toratī, me te whakamae nei ngā kū whewhewhewe. E mā haki nei koe I mauai tēnā ia koe, tā poku. Ko te kikorangi, te tino tae a ngā tauwhena, a ko te mā te tae a te hine matarau. Nā reira e mōhio nei mātau he hine matarau ngā kaupai koe. Kāore a Toratī whakautu ki tēnei. He whakapae no te katoa o ngā tāngata, he hine matarau ia. A I mōhio pai ia, he kōtiro Māori noa nei ia, nā te āwhiowhio I hāraua ia ki tētahi whenua pokakē. Hoha nei te mātaki I te kanikani, ka arahina ia e poku ki te whareriki. Te whaia ai e ia, tētahi rūma me tētahi moenga paruhi oroto. He mea hanga ngā hīti ki te weruweru kikorangi, ka mutu, ka au tō Toratī moe tae noa ki te ata. A, ko tautau I koropeke iho I te whaariki kikorangi I tōna taha. Ka nui tāna parakuhi, kātahi ka mātaki ia I tētahi pēpi tauwhena nohi, te tākaro tahi ai me tautau, te kume hoki ai I tōna whiore. A, ka pupu ake te pukukata me te ngī. Ka mutu, I ngā kaupai mai tēnei kia Toratī, he taonga Mīharo a tautau kia rātau, he kore ki te nā rātau I tētahi kuri. E hia te tawhiti ki te Tāone Kānapanapa, tā te kōtiro urupaunamu. E aua, te uruparenga pauria poku, he kore tai atu nāku. He pai ake tā te tangata kaupare I a Oz, māna he take tā rāua. Engari, kei tawhiti te Tāone Kānapanapa, a ka rangi tini te haerenga. E tauriku rāna e haumako ana hoki ēnei whenua. Engari, meri poikoe rā e tahi wāhi mō rārea. Anu anō hoki āmua I tāu tāinga atu ki te otinga o tō hīkoinga. Ka paku mā nuka a Toratī I tēnei. Engari, ka mōhio ia, e oti anake I te Oz Mīharo, te whakahoki anō iaia ki kānahi. Nā reira ka māia tāna whakatau,
kia kore e huri kiko. Ka mihia atu o nā hoa, ka hoatu ki te huarahi pereki kōwhai. O ti ana I haia ētahi Mīharo ruarua, ka whakaaro ake ia ki te whakatā. Nā reira, ka piki ia ki runga I tētahi taiapa I te taho te huarahi, ka noho ai. He pātiti kā ngā rahi kei tua o te taiapa. Kāore I tawhiti atu, ka kite ia I tētahi korauwehi, e noho teitei nā I tētahi pou e kauparetia ai ngā manu I te kānga māua. Ka tukua Toratī I tana kauai ki tōna ringa. Ka Mīharo atu ki te korauwehi. Ko tōna upoko he pēke iti I ki pai I te hei, me ētahi karu, tētahi ihu, me tētahi waha I peitahia hei kanuhi mōna. Tērā tētahi pōtae koi I kikorangi I tawhito anō hoki no tētahi tauwhena I ngā rangi o mua. I noho I tōna upoko, ko te toenga o te tinana, he mea hanga ki te hutu kikorangi kua ruha, kua māwhe hoki, I ki hoki I te mahi a te hei. I ngā waiwai, ko ētahi pūtu me ngā pito kikorangi. Pēnei I o ngā tāne katoa o tēnei motu. Ka mutu nā te pau e titi nei I tōna tuarā, I arāke a ia ki runga I ngā tupu kānga. Ia Toratī e āta tiro ana ki te kanohi peita poka kē o te korauwehi, ka horere I te kitenga I tētahi o ngā karu e kamo ana ki aia. Pēnei ia kua pōhe he ia. Tā te mea kāore ngā korauwehi I kānahi e kamo. E o titonu, me ake ka mārie te tungau a te hanga nei I tōna upoko ki aia. Kātahi ia ka heke iho I te taiapa, ka hikoe atu ki aia. Ia tautau e oma tai āwhio ana I te pau, au ana. Kia ora rā, tā te korauwehi I tētahi reo hanga whangō. I kōrero rā nei koe, tā te kōtiro iui ai, Mīharo nei. Ai rā, te whakautu a te korauwehi. E pēhea nei koe. E pai nei au, tēnā koe, tā te whakautu mārie a Toratī. E pēhea nā koe. Kāre au I te pai, tā te korauwehi, me tētahi mene. He hoha no te tū I kone, pō te ao te pō, whakamataku ana I ngā korau. Kāre tāia te heke iho, tā Toratī iui ai. Kāo tā te mea kua ita tēnei pau ki taku tuarā. Mēna koe tango atu I te pau, ka whakawhetai mārika I a koe. Ka toro ake a Toratī I ona ringa erua, ka hikina I te hanga nei I te pau. He mahia mai nōna ki te hei, kua ngāwari noa. Tēnā rawa atu, tā te korauwehi kōrero, I te whakahekenga ona ki te papa. Kua ora anō au. I kau mingo a Toratī I tēnei. He poka kē no te rongo I tētahi tāne opuru e kōrero ana. No te ki te hoki I aia e tuohu ana, e hikoe ana hoki I tōna taha. Ko ai koe! Tā te korauwehi iuia I tāna torotoro ake, I tako ana. Ka mutu, ki hea koe haere ai. Ko Toratī tōku ingoa, hei tā te kōtiro. E haere anau ki te Tāone Kānapanapa, e tono ai I te Oz Mīharo, kia whakahokia au ki kānahi. Kei hea te Tāone Kānapanapa, tāna I mahira atu. Me te hāno, ko waia Oz. Hei, kāre koe I te mōhio, tāna whakahokinga, ohorere nei. Kore rawa nei, kāre au I te mōhio ki tētahi paku aha. Ana, kua opuru au, nā reira, kāore ōku roro, tāna whakautu pōuri. Au te kia Toratī. Ka roha hoki ki a koe. E whakapai nei koe, tāna uinga. Me nau e haere tahi nei me koe ki te Tāone Kānapanapa. Ka tukana mai e Oz e tahi roro ki au. E aua hoki, tāna whakaokinga. Engari nau tonu mai, me he mea hiahia ana. Ki te kore a Oz e tuku I ngā roro ki a koe, e kore tō āhua e kino kē atu I tērā o nāia nei. Oe tika marika ana tēnā, tā te korauwehi. Ko te mea nei, tāna kokenga tūmata iti. Hei anua māku te opurua o ōku waiwai, ōku ringa me tōku tinana, tā te mea, e kore au e mamae. Me ka takahia e tētahi ōku waiwai, ka okaina rānei au ki tētahi tia. Hei anua atu, e kore nōku e rongo I te aha. Engari kei kia he poro he aha au,
Ka mutu ki te opurua tonutia tōku upoko ki te hei, mahue kē ko ngā roro, pēnei tōu, me pēha rawau e mōhio ki tētahi pakuaha. E rongo nei au ia koe, tā te kōtiro iti, te aroha nei ki aia. Mēnā koe e haere tahi mai, ka inui au kia Oz kia mahi tāna e taia ai. E mihi ana tāna whakautu tau. Ka hikoe atu rāua ki te huarahi, ka āwhina a Toratī I aia kia piki I te Taurapa. Ka koke atu mā te ara pereki kōwhai ki te Tāone Kānapanapa. I te tīmatanga, kāore I paingia tēnei āpitihanga he tautau. Ka hongi haere ia I te tāne, āno ia e whakapai ana he kōhanga kiore I te hei. Me te aha anō, ka au te au ki te korauwehi me he hoariri. Hei aha a tautau, tā Toratī ki tōna hoa hou. Kāre ia mo te ngau. Āna, kāore au I te mataku, te whakautu a te korauwehi. Kāore e oti I aia te whakamamai I te hei. Māku tērā pāke te e kawe. Kāre e pakua haki au, he kore nōku e ngenge. Ko tahi anō pea kōrero muna kia koe. Tāna I koke ai, I aia e hikoi haere ana. Ko tahi ana ke te mea I tēnei ao e mataku nei au. He ha tēnā, tā Toratī I ui ai. Ko te kai pāmu tauwhena nāna koe I mahi mai ai. E kāo, tā te korauwehi whakautu. Ko te māti nawe. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you for listening to Whakamiere. As some of you know, Whakamiere doesn't run ads and we don't have sponsors, so all of our tautoko comes from our Patreon supporters. We're working really hard to get the rest of Te Kirimatarau Mīharo o Oz out to you as soon as possible. It takes a lot of time and effort to produce each episode, and any support we get through Patreon helps us spend more time creating content for the podcast and sharing more reo Māori with the Whakamiere community. If you're a kaimahi at kura, kohanga reo, or schools in Aotearoa, we're offering you free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll get early access to every episode, PDFs of every pakipoto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, and the full back catalogue of content, which is nearly 150 episodes. A big mihi goes to our Patreon supporters. Without all of you, this podcast couldn't be ad-free. If you've enjoyed the podcast, please leave a like and a review on your podcast app. It helps new listeners find the podcast. And if you know someone who might enjoy our kaupapa, send them your favourite episode. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a kua nei e whama.